Juan-juah mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahan en, mersodip mo kita asadak tong idengan iten di perbadiai kita. Ale Bapak nami si permase ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami iba gesentendin simbadiaidi, iba sukutan enda. Amen. Renungan tasidarien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Mengalo kegegohan tendi jahat. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas Efesus bindu 6 ayat 10 so ayat 18. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-10 kan si mendok. Karena oda ngota bazel kita juhap, tapi mengalo kegegohan karina setan-setan, si mengerajai zaman jahat endango. Mengalo kegegohan tendi jahat si mengerajai abang-abangingo kita. Bapak inang deket kita karinana, sada tantangan simbol gah kalon, ibas kang geluhan ta, imo mengalo kegegohan si mencedai perdenganan ta sama kita. Tikan naik tahta si Hitler i Jerman. Si niula na si purlebe, imo pesidingkan kalak Yahudi 6 juta lebih. I tembak mate barang pe ibunuh, i bagasan kamar gas, barang pe cara sincio kalon, hamper karinana. Kata ni Tuhan pesengetkan kita, asan tengguh kita mengalo kegegohan tendin jahat si bagidi. Kata ni Tuhan pesengetkan kita, asa oda pelin memakai karinana sinjata si perluna, imo topi baja, tambeng-tambeng deket pedang sambing. Tapi, tapak kemo sinjata si tuhuna kalon, imo benting, baju besi deket cipatu. Si tuhuna kalon ibaski persenjatai diri si bagidi, i perlukan. Kumerna kegegohan tendi jahat si ta'alo, orang ngoboi i idah mata sambing. Tapi lot kegegohan dinalako mengerajai ukur deket tendita. Perubatan deket cego ate ibas kalak koling bentar, deket koling bereng, barang pe kala idokkan pribumi, deket non pribumi, deket cego ate deba, oda nung masa bagi oda ibeto Tuhan. Perubatan deket cego ate si bagidi, benem ngo ibagasen masa dekah kalon, memaing ceda ukur deket tendita, gabe odane bekas keleng ni ukur ta. Enda ngo, kena tetah mau kita cender, deket kumernakan idi, kendah ngo tapake karinana senjata sinita jalo bai debatanai, asan dorok kita mengalo akal-akal si bulisi. Mersodip mo kita. Ale Tuhan si perkeleng ate, kono ngo kegegohan nami mengalo kejahatan. Beli mo keleng deket satiamu idi mendomi kami. Amen. Bagi mo renungan tasidarien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masu-masu kita karinana. Juan-juah mo banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.